uči, da, uči. Čekaj, doma. Marko, ti nauči tehničko? Bolje, ne. No, daj to, vodite ovo zadnje postoji prašanje za intervju to? Prvi je. Ne naučim tehničko. Čekaj, da se sklovi. Vidi Gomez, pinjak. Daj, Mati. Naše Martina kamera. Naše mori. Alex. Mati Martina kamera tam, Mati. Imamo jedno prašanje za tebe. Dobar den, Martina kamera tam. Kave!